citizen of the country. KHASI Integrated Territorial Organization Hito Southwest KHASI Hills District kala IT daka City Shau District Medical but Health Officer Dawa naka Ophis ban pentep mardor shaka District Selection Committee halor ki khat sautali ki kam ki balaj hapo Dmho ka Southwest KHASI Hills District kini ki kam ki kanthop ya ki nong tray grade 4 nong nya kali chokidar ward boys LDA bat kiwe President Hito uba Paul Pynrung ula keno bawat hapdeng ki kam ki balaj Henry ka Ophis ka syuthung nong tray shipor ban ya ka bapentep syaka DSC banthung kam kaseng kala pentep ru ya katay kamat syaki bor bahalor da ka ba maham bakan le da ka bating lada kadang yai beteng ban penslam objektif jumlah Ophis jung Dmho katemu panjai laj ka DSC tinggi kentu mardor ba siapa plat nomor dor ya kani balada pimlei nakaring jungi kum kasang ni phaga khobor kalong ba pimlei apo isitayo kasang kan bu daga jingi ki hangne hakmat Ophis jung Dmho pada ringkat in court in where ki kun sama thap kam thap jam jung kani ka dong kathan jungi pening snuk tilang pening wan banyak hangne hakmat Ophis Dmho KHASI Hills Autonomous District